eshaha nkeji program neiraka burwakana ezeshaha mpaka shaha itano niyo turi kuba twine turi kutambura umbyanga bitari bimwe na bimwe turi kuganira n'abembezi babyo bari kutugambira ibari bakora namwe ngabo kuterwa karuraba kuba kuzakubana besimba nkato kuturebere nari mwiyashuza road map electoral commission aha tayari tiro burango tugambira abantu mugende mwekebera umbitabo muri amazina gagarumu abafire mugire ngo gakafaba muyemu ko kije baturaganise ibintu binji munonga konka emyaka ene eho azahuza kugwa katano bagaraka tubagarrayo ebikozirwe umwe tutababuza so ati tayari tushazirimo kugira ngo tutambura umbyanga byona turi kureta bebembezi kandi tuzanumbiyanga abantu babuza nabwo nahaza kwijanta ija kureba job ahabwa ari kutwereka iby'abanyibanda bari kwetenga ngo abembezi babo bakore ninga bakusima ibyo bakoreba ngo bikozirwe ibyo ntujya gumanta bukora tukizo muri district zona abo kwa twetagira muri yinji koko nanagambire koko basako tareba ubutwaganiraho nabantu umushahiza amakuru nanabagamenti twagiraho muri singiro twagiraho muri Kiruhura twagiraho muri Shema municipality twagiraho muri Intungamo ekireki turiyo muri Ibanda na district zone za nkore ntwija za Kigeze ntwija za Rwenzori turukwija za Toro Bunyoro district zona za Burengero izoba ntwija kuzikamu ubo ino muhereza yedidi ya Nyakahangura nanatabarukiza abantu ekiro cy'abakozi mu kitabaruke erizoba twashitama a hotel kumanyanka Party View Hotel neshangwa umuri Ibanda mu division erikumanywanka Kasuku Bufunda division kandi binobuhereza bwinjo muri restaurant bine garden za hotel bine steam bath and sauna kandi ekina kunda waha bine buy one get one imabo kurya za pizza nyina mwana wanje bamwita Moses Stu no mujunu ngwe no mwamuzi nkongata kurya mpindura bona arya pizza so Moses ojuja sande ojuja haba munarya pizza kandi akora internet so ojuja bine buy one get one kandi burwakana steam bath na sauna wija no mukundwa wawe ninga mwamuri kapo nibabashariraho babahereza gumwe n'ekicweka bine parking eri kumara DSTV hamwe na free wifi wano betaga notera ziro mushanju mukaga 5 mkaga nina 3 district ito atayirizo beri ikabahisha zari ambara kumarobu nakuburingwa munonga nangwa konka umwaka gwe 2025 ubwe myaka 20 ito atera amabega bashgira ngo nibenda babahereza amahega kumara imyaka 20 Ibanda district etwireri district eyirikwe yemerera nkoko kuri district sezindi ubwa hati eyine amashaza 3 erimu Ibanda South erimu Ibanda North hamwe na ishaze rya municipality yachukumase inabanyishengero bana agamashaza 3 agita woman MP ina magombori 16 umuharumu sub counties na town councils hamwe na divisions eziryo mu municipality wazigita zona nizikora 16 kandi eyine byaro birukuhika rukaga mushanju norebo gumanya ngo gutara umwanya muki n'umwanya muhango munonga eyini rwaro rumwe eri district eri kumanyaka Kagongo hospital konka eyine health center 4 ibiri kandi eyine health center 3 ezirikuhika 10 ahari 16 imkaga nizo batakatunjira ebyo nibimwabe nabasa kujabura konka amukono gwanje gwa mosho ahahihi nyineho mwami Guma Godwin oguno muhwezo w'umujwekerwa wa president omu district eyibanda kandi bumosho yanje kwerukayo nyineyo mwami Happy Herbert Mayanja ogwa kabaho kansara mirunde 2 akabona district speaker mirunde 2 konkobwa hati nwe chairman LC5 aba district age kana ize unanda kwesimbana na honorable Dr. Chris wariyo munsi ngo abenwe yaba national vice chairperson ahabwa Burengero izoba w'ikibine cya National Resistance Movement kandi arikero mu mara DC twakwakira mukamanje ninya nacera nashimirwa munonga kubaha mwabasiyoku kandi sima munonga aba Tayari West TV ahabo bwire obumwathereza Ibanda district mukija kora check up kureba nice kikozurwo muri Ibanda district kandi cyaba kirungi ndinde na governor yes akwa we district agitwire munonga kusinga ho nyowe lizoba riyenyeneri yes nasyo mwaka gumwe president Yoweri Kaguta Museveni asingikiro mu district happy anniversary twarga hands shara cake very true so Ibanda is a very good district tubino tukora
ibintu nibigendo misho of course nitambro mu manifesto itwe ya president Yoweri Kaguta Museveni n'umurungi and Ibanda district kabebembeze bayo itwa hitwizire nka abajwecerwa ba president ahitu gishanjire na hadaheri kugira ngo ababantu bakozere cy'ishamana munongo and bahanaraho Ibanda district haraka ko kuza kureba for the past 3-4 years Ibanda izire neba iyo kubanza iya kabiri umwihanga ryona kungareka mbuzi buri hinkuza ijo nkaza ntungamo ngwite turantu babo kubanza isingiro ngo turantu babo kubanza rero ijo ko nabenyene dano mukago cyuruhura ati yo tinara singire mwana hati ni mu Ibanda unebe yo kubanza no yitwe ntugamba with facts tukugira ngo ntuza kunanga tindaze kwatakinga bari abandi mvija kugarukana mureba indicators niziyeza nisire mwabo kubanza kama nezo wa chairman nawe yakora bari no batureba governor. Yes, good evening viewers. Ndahape Herbert Mayanja, district chairman w'Ibanda. Enda kusima management ya Tayari TV. Niza kushawo yongere honorebe bintu mu bitebekanisa abantu bacakaraba ukwenyi ma music yaza higura muno. Enda kusima management ya Tayari TV. Amwana na abakozi bayo kuteka munonga ukureta TV omuri Ibanda district kugira ngo abanyibanda ni tutungo mugisha TV Tayari izo muri Ibanda nitugire ibintu bikuru ebitwagambaho kugira ngo abanya-Uganda bakoreba TVG bamanye ebikorwa muri Ibanda kandi tuberekana plan zeitu ezitwine nkabebembezi omukutebekanisa no mukutekatejera Ibanda district yitweje so nimba simantine bugaricyo. Once again happy Herbert Mayanja, district chairman w'Ibanda. Nko kuwagamba Ibandeji ekaba district 15 hata ne 15 nicho kimanyisa ngo yasimya akengahi 20 tubire district so twasimya aka 20 abanyibanda semeye kubantuzaguza tutungire district kurga hari imbarra twasimya aka 20 konko myaka 20 ejo abanyibanda kandi kitwa embezi twino kwesima no kusemerwa ahabo kuba kuyatunga district twine bintu bingi ebitutungire ebitwabire steine tutine district for example staka tungire district tukaba twine one town council iba imbeta Ibanda sub district but as we talk twine district Ibanda district twine municipality twine 5 town councils twine town councils itano twine na 3 divisions anaganda magombora so waza kugaita twine amagombora 16 om district yiti Ibanda twine byaro rukaga mushanga twine emiruka nkaga na gumwe ejo ni Ibanda kandi twine constituencies eshatu twine Ibanda South erukwebemberwa Dr. Nkusima John Paulo twine Ibanda municipality erukwebemberwa omwami Tarasisi rwa Burindori twine Ibanda North erukwebemberwa Choma Zavia hamwe n'Ibanda Ibanda district abo abachara nebemberwa umuchara bino mugisha embandito twine muna mayor Apollo twine chobeherre kateka ngu arukwisha aryo nayiza in terms of performance and also kusia abantu obuhereza over the years since 2005 kwihibande tunga district obuhereza tubire bukabutari kubumononga konka kwiha 2021 obunza habwebembezi in terms of performance nahura n'ugamba aba isingiro bokugira ngo Ibanda byo kuba ngo yabone isinyo nebyo kubanza obana bacuruhura bamba kwese ya OPM report ya OPM yes 2021 Ibanda ekaba number 1 umihanga lyona 2022 yaba number 1 umihanga lyona ezo those results ziri mu office of the prime minister na wata website aho 2023 myaka ya kurasa yes 2024 twababa kabiri 2025 murinze
no zashohoye aho nko kurebera mu kago icuruhura niye bire yo kubanza cyuruhura hati in 95 no for the very first time it has never yegurukirenga kuri yagwaho miracles happen my friend miracles happen in 95 yes in 94 na ni singiro in 94 but we sank cyuruhura of course aboko ba credit no giteka he kwa negereta deserving that's in terms of performance so mwerego gutura ariwe na Aroni na mukago consistency bire etwira hari ibanda hamwe ni sinjo yes cyuruhure izere yagwa mu kenzura yakora dano bakora yamwe gari konkapa akerego katwira hari ibanda isinjiro ibanda of course nyorushe ntinda kigambe we had our time to shine yes, so fenya hateje byo mbyayo but that omihanga ryo yes so mweni banda necho kureberaho omihanga ryo na one omukosa je sente za government number 2 omukurwanisa oburwemu nico warebire omwaka 2022 office of the IGG Kareto mukoro nyarwo rugogoma mwibana no gwizuka okwebaza abanyibanda kugira ngo tukakosaje sente za government twarwanisa n'uburwenguzi mwene bareto mukora hakutwebaza kandi kwereka ensi yona hamwe na Uganda yona kugira ngo ibanda neco kureberaho kacha harbaho omukurwanisa oburwenguzi na hatu wazo mu office yanje ebhandiko hamwe na neberabo kurwo mu office ya Karisoriso biriya and as to be honest we are moving on well kandi muri banda ebgabe bikwatina corruption tuyo tubirwanisa namani kugira ngo naka kahenja yako kwenda kureta nako kwenda kureta twaka fixinga twaterera okay yes wewe mnoga chairman koko basikona watu yegitaho turi umuri banda district kandi tunabembezi abarumu happy Mayanja uguni chairman wentebe ya katano kandi tuyenda na Godwin Guma uguno muhezo wa RDC nanyenda kuzowa Guma nimo mukuru akakibuke byo kwerinda mu district ibanda etuyiro makuru habo ibintu bitabitebekine bikwatire nebyo kwerinda babatise muntu mbwire bakaruru nafaha bwa domestic violence. Unfortunately we have had a very big story erijure kubaho mu mwanya wo muri munangwa na leaders allegedly has some issues za mob justice harumune bintu of course bitakabasa proving scientifically nke byamahembe na cyebyo it will in that bad image kurangu wazibana umuntu arafukira amahembe wazibana n'abakoroga wazibana n'abakwita wazibana mob justice. There is that perception eruho and sometimes they're backed by ninga sometimes ubiro bumwe iyo kushanga ebwe bikorwa nibyenda kujihamisiriza ngkwebuzumana ko kubiri imunkabi byo kwenda muri uno mukorashye ibyo bintu mwana mureba nibigenda bimisho iye bare mnonga umutebekanisa itwe nkabyo abebyo kwerinda tutushitami turiyunu tukora nko kukiri kubasika kurangwa ibanda twagiteka buteka nko ko rukumanye ibintu ebi hariho ibintu ebigumire konka ibintu byo kwerinda kuza omumaka gaitu niyo biri kutandikira kandi koko haragamana jangu security starts with you kwenda kuno kutandikana niwe obumwe ninjira ibanda habwa cerebekire munongo mahurre abazire ninza kwanza nkiteka abazire barekera abana baba nabo baba abahabuzi babazire ahabwa kindu kukigamba nti ko kuza kureba ibizire nabaho mu mahurre abana beitu nuba kwa bebembire bintu ebi whereby abazire tababurira abana babo nko kucero kubazika konkitwe nka office ya RDC ekitukozire ekitwakozireho hamwe na office ya chairman C5 na office ya kao turabire omu district yona twine brothers tukabanza twazikora at the sub county level twateka maybe abantu twabahikaje twagaruka iha twagenda turiya hari parish level imiruka yona kuko wagigamba nkaga na gumwe yona twagirabiremo no twegesa abantu okwerinda okwamakagaru kutwazibwa okwa abashija n'abakazi bino kutwazibwa bakabecyo kureberaho aha bana babo and nimpamyanti ebikubire bitwire nibibaho no uhurira domestic violence no uhurira mahembe no uhurira ibibyo no muri banda
obwire buriyo nubwijo misho kurugano bwa hati hamushuwano za kurera ibanda yentanso yamani era tukomeraho starting with this coming week turiyo tuza kurabamu omashomero with the patriotism lectures tubantanke n'amashomero tushomesa abana okundi hangariye akakunde ensi ye amushuwa nto mwana yaba kunziri hangariye akunzire ensi ye ebituturabe turagarike kubireba wewe ni mwangu mweradi sana yenda tuzowa gavana urushema n'intebe ya katanu kuko uinekera persons bakurenga rukaga abo bukiko bw'entebe yo kubanza buri kaciko karaha abantu bakufika mwenda no kurengamo ibyaremwe muriyo numukora kikurebeka ngo eke kishane kebe nagamba irushanka bitatebekine ebimwe muhonano y'amaka ebu imekabe bembeze kozo in structure kuruga hansi mpaka district we bari munonga hati ibanda twine population y'emitwara 3 abakazi nibakora emitwaro 16 mwe n'abakazi nibakira abashisha kandi ahabo kugira ngo population iri high kandi umwanya ni muke mbwenu like any other society ebizubu nkebyo ebuwano ugamba tibukaburamu twine structure from LC1 to LC5 twine na councillors twine leaders mbwenu na nabembezi ba church na nabandi we have tried our level best nkabembezi omukusensitizing abantu konka bamwe nibarengaho ahabugana bitukubagambira bakore ibintu bitashyikire usanga nke cyabireho Vincent abantu kutwara amateko mu ngaro bakareba umuntu ayine mbundu bakanga kutina ngo ayine mbundu nangwa kabasivo akatera amasasa akajya kwenda kwenda amateka nkito umuntu akatera amasaso mwanya abantu bakanga bakamurumba akageza ho nage kugira ngo aye controlling atito umuntu ngo abantu bakanga bakagira bata bakamurumba mpaka bakozwe kikorwa icyabiri kitashemire icyabiri kibi ahabo kwantu wenda kusima no may his soul rest in peace kuri yabi nayi no muntu akuba ine mbuni in a brink of an eye akana basakwita n'abantu 15 that's true in a minute konkaye controlling kugira ngo aba saving bari mu kucumanya ngo yayizire kuba kuma konko bagira ngo no ekinaga cyaryo bwenje ekinaga cyabihamu no bwoba ekinaga cyabereka ngo tuba kubasa kwitwa ni isasi ekinaga cyabagira ngo they are above this bakorwe kikorwa kecho we are condemning it as we condemn it as leaders na hati ntwakizunera tugizire nchiko nyingi tugambira abantu please ebukorwa byo kwita kwiha mugenzi wawe kumwiho mu magara genseje echo nekintu cyo munonga leaders nabagamba nito tugamba n'abacaca nabagamba konka abantu mwe no reba barengaho bakore ikintu kitakikiri secondly konge ikintu kikakine history twakagiye cyakabiri kikakine history y'emishango yitaka yes siyeje emishango y'amataka nayo wano gambana nigenda kubishike ku kigamba yes ekizube kitwagize renka for our case here omushango gwita ko gugumazira imyaka 27 omukoti abantu batayo okwetondita kwabo ogunagira ngo itaka nerye for example no gunagira ngo nerye abantu batwara okwetondita kwabo mukoti mukote basarire konka koti yamara obwiro bobona etakubasa kubasarira so tukabantu ebuza kutwatungire history ngo musango ngo kagumazira ubwire burimbo the question was omusango gwitaka ahabwa kino gumare myaka ejo wana kugukumare myaka ejo yona abantu mwe beyanga abantu mwe bateka kubi babanza banga bebembeze babo tubabafiraho banga ngo koti te kubafaho bateka mu police te bafiraho nange abo kubana hazamo kuturugunyogo kujuroti mwene bareba ngo obutara kusia homes actually what was in their mind
ngo butarakusiyaho musango ni issue ya corruption aha bwachi batakusara musango tukamanya ngo gwakire no gutagize rata no gutakire anyway court nebe ine byayo tigwenda kuzomba ibintu bya court nawe abo kuba court neza kusara mukora direta ukora saremu ko gitwe nkabembeze ntugera ntugambera ngo omusango gwiza court esibire kugureba ekagukoraho ekagumara hatike kugumara yagira ngo afande guma nuwe yasinga omusango the government will come in to protect ogwa yasinga omusango kulonga ko kuteka abantu in suspense ayagusinga taruho judgment teruho kiretera conflict zagumazirasta zagumazirgamu zargamuna no kwita so we are appealing to the judiciary kugira ngo emisango y'abantu ntumanya ngo mbaba bace konka emisango y'abantu baje speeding up kureba ngo omuntu yari to musango omeza 5 omukwezi kumwe omeza 2 omwaka omusango gwagira guta gwarga twareka tuyihaho bwitani emisango kugumaho obwire buringwa nicyo kikureta ki nicyo kikureta no obwinazi echa kabiri kikureta domestic violence especially oboro abantu naboro omulibanda niyo turuho yes especially abantu banje naboro sometimes hata nabari yo mworo ahingo mwanu bahingo mwani omukaza inebizubu no musiza inebizubye bagusoroma ensaho moyo mwani bajutomunji ahabo kugira ngo omukaza nabaye inebizubu ebyo musiza atakumanya no musiza inebizubu ebyo mukaza atakumanya omukaza kiza nko kuhinga omusiza akiriza nkensa oyo mwani agitwara agiguza ayihamusente akiza kuyamusente asasura ebizubi omukaza kiza sanga omwana okutuguru akibuza omusiza omwana wagutayate ninye nagutwara esente zirahita kugira takuzireba batandikiraho a simple matter irgamo rwa ruhango omwe bitana omwe barwana ebyo biryaho ikigambo cyaki cyobworo nangu no kucyakwa kitari ikigambo cyobworo na no butesigana nacyo kiziye kizamo na nekindi abishiki abakazi nito abashayiki okusanga ngo oryo mushiki warye sente za zogu wagaruka wageza job niga kilifu wataheza job wataheza nanka wataheza Moses hato musiza akwire miliyoni nyencha kare yasango ine ondizo nyencha kare yasango ine ondizo oborogo okuyanga tanisa na nubwinezi okashiyamana bye muzinga mutanebizo byone akaruni mekanosha kabenga kugira ngo kiryo muri banda honga across ko no kugira bakaitu kuba kitira ha ready yaha na ama TV cyaba cyangu konka I want to tell you it will be better than other districts because we try our level best and we talk tubagambira abantu ninjangu nono bireba handi kubacumutanye mushana kubakora ki nimazi yobuheje no bazikwira mukaza isiriba yamuzika nasiye kitanda yateka yicosho n'amacumu bibakozise kiyaheza yateka yoha babyeta cyebye bijuma hari bijuma byatireye ngo muzije ngo wabitewe tukora amanyengu niwe tucara amanywe ngo niwe muisire kumbe kamazire kubitayo umuntu umwimukire mutinkumanya yarga reporting ato umuntu muisire namuzika hasi so and that was in Bwejo wachia mandeo mhati sasa tuliyo ntujaniwe so hata hivyo ndio kuretera haza mu domestic violence ahigo konka nkabembezi we are trying our level best as much as we can to sensitize the population to tell our people that this is good that this is bad avoid the evil orgi ikintu ibintu bimebyange mukore bizirebita ebishikere and ko kuza kureba generally we are not bad we are not bad turukubi and I want to assure you in the near future
ebintu byo kwitayitana byo gukora biti nituba tugambira abantu ngo wareba omukazi yakurusya he's not the only one ningo mushaya yarusya omukazi nari wari omukazi yarusya omukazi tuwaha muheru obwire bwo kugira ngo omwiho mu magara genseji mwesasire ogendo rondo ndizo ebyo kugira ngo oyite omuntu nko kwita omuntu rwo kuwasolvinga ebizibu instead noba waretera ngo wakwinga more problems than obtita muntu. So we are trying our level best sensitizing abantu kandi abantu they are picking our message. I want to assure you ngombero bice that kind of nonsense omuri banda ntuza kujumaramu and ntuyo tukwatanise na security agencies, the RDC's office, the police, the army, the LC1 system, the church institution, kurebeka ngo the civil society they are here kurebeka ngo ebikorwa bibi ebyo kwita abantu byo kurwa no maka byo kugira bita ebyo muri banda twabicende and I'm confident ngo turiyo ntuza kumarira wewe no chairman koko basaka watu wegitaho ubwo no I'm happy Herbert Mayanja chairman w'intebe ya katano twatiriyo twatakanisha ngezire social because noreba na twakore ibintu birunje munonga konke by'abantu byo gukira kwijo mu makuru ebirungi tebe kabasa kumanya because nshuminje wire ibane benezo mu makuru for the wrong reasons amakuru amabi ushanga no gakora of course amakuru mabi no gukira futambura munonga ito mu makuru tune principle yo kugira ngo embwa yari mu muntu eco ne cyaburijo no bumva mfutira on kamera embwa yo ne kurumo guru media tekaro umuntu na irokanzi embwa kujuruma kamera ninjikuyaho Ninkuratori yaro nakora nakurumemba because nje kitari cyaburijo ongani mwa mahorre no manya ebirungi tinga hurire numugamba okwibanda okwizire ne koraje 2021 2022 2023 ukwizire ne kosaje sente za government kandi kandi cyo cyatureta hanka tayari obana cyetegereza icyo cyatureta tayari yawe nahora no bugamba tayari izire yija icyo cyatureta cyamara ko ningendo shigambe nahora no bugamba cyamara nicyo nakwetera ngo shigambe koko imana bugamba kuriya no cyamara ibyo kugambe byatwine byinshi koko sinakuretera no kugira ngo naneyo bitwirene bikorwa bimanywe mugume mbanze birungi mu byereke abantu rero na muri yo bwije mukabayidawe no icyo gatayari nitwara tukora solution based journalism kugira ngo tureke gumantolementinga tureke evi turekena n'ibirunje biri mu communities tugezeho kuhumuriza abantu koze communities zirimo bizu byinji munonga nicyo rukushanjana abana bebishuba beyongire koze bizubu ni byinji ebigarukwamo n'ibice ababemeze ni ngone mwijo mwe mutubiye habura kutugambira amazima timwe abariyaha ukamwe mbebembeze se bizubu ni byinji ebigarukwamo n'ibice so that's why sometimes abantu bakoreva bakora no batashamirira kubikora ngiteka tayari nutu balancing at for example yenda tsahabirunji ebitwirene bikorwa mu district iyibanda umamara DC parish development model umuri banda ikoze leta parish development model umuri banda so far so good if I may say kurigira ha district sezindi enkora yizize nezikoramu na nibande kutukozeremu sincerely speaking parish development model etambwire kurungi how na nakuzo ntutambwire mu tukozere baraza sub county level twaje twagiteka mu parish level and all in all ikitibento tugenda ntuteka he Israel yamani turi hari PDM nyenda kusima umwami Herbert Mayanja governor witu nti atuheriza amani amukuza kurondora sente za government ezi kuza statistics ntumanya for example sente zigiro mu district ntumanya amakagatunjire nitumanya abatandikire garra ko barabe baruho nitumanya ziri kwetagwa hati twina hibiri beruho tata cause so far umruka nkaga na gumwe eyitwine burumuruka twagabiremu miliyoni 2.9 akubanosha by the way 2.5 kwa tirize kutunga ya 5 ezizirebwa hatate eziriyo nizigabwa hati abamwana saka bataka zitungire kunka ziriyo nizigabwa the process is moving on ahamiruka nkaga na gumwe nti yona miliyoni 2.5 zagizireki zashikireyo zigabirwa abantu ebe bitubente tutambaramu turabiro mu bantu twareba sente zo kuzigireyo zikozire abantu bazitungire
okubazitungire bazitungire muringo murungi obo muringo mubi bati I want to assure you nti ahiturabire hona abantu bona nabasima nkuko wari kukimanya nti harimo bumwe kurabarabamu nabwe burabiremo konka harimo mwakwasire ijo kaza shema nashanga nkakara umukazi wakanasha ba 40% tomwe nani kwa milioni bazo mpe mtaro makumiyana tomwe tebabiri nashaba 10% abo twase nitwe barumu nbibo agama twagira ngo tagambe biyonko bebirungi biyonga barumu abo twasire aha bene bajanti ntaka kurabizeho mpereze mitwari 10 then nyongere ki nkurabiyo abo bona kutwagire kutwatere ekiganiro merukejo abantu twabahereza okujanta arugeyo agambe kimusasize agambe obuzibo buyarabiremu omunanga owabira yumuka yagira ati bani chairman akanshabe mitware 5 ngunje muhereze dena abone kunanga twagira ati no chairman tarhebyo kwehoza herezo gwe mitware 5 yeyi bona twagena tubahereza arithmetic of 1 week and I'm sure bona sente bazirechi bazigarizeyo so to be honest the parish development model omuribanda twatarukubi chairman tukatanakana na poverty eradication aturi mu wealth creation no parish development model izire ahe izire noreba ngo arho okwe tira umujinya omukubingo bworo mu communities zibanda hati ibanda twine households emitwaro musanzu n'ekicuuka abari omu money economy n'emitwaro 5 out of emitwaro musanzu yes which is fair okay abari omu money economy is fair okay yes n'emitwaro 5 abari omu subsistence okuhingira okurya n'emitwaro 2 n'ekicuuka ebine bya yubosi statistics bya according to yubosi abantu abakugira ngo nyoni impinga tinkuguzaho ninto munda kurya no muno kuhingira kurya nemutware benechwe president arashide chidachonga then nemutware 5 nabo kugira ngo mpinjeho ebihimba ndiyeho ebirasaje nguzi mpingo mwani nguzi mpinge nyanya nguzi mutwari igora abone mutwari igora nzireto mukatari abone mutware 5 now abantu mitware 5 twazombia PDM tutungire 14 billion nkazibanda yes na million rusanzwe 3 rusanzwe nako yongerayo a sentence to disbursing bursako tine 61 circles nzo parishes bursako etungire million 2.58 kandi abantu abinji batungire sentezo yaje mayisa 2.58 nibo abantu 2.58 abatungire sente bur parish mu district yibana wateza mu 61 circles nizukwereza 14 billion na million sanzu anani around there point something ezinezigabirwe konkime kabebembeze mwagireyo kukore ibintu bire cyo kubanza zigabirwe mu buryo burugo icya kabiri abazitungire bakoze iki bashemerere kora yenga bashira umukazi wa kabiri ningo barunzire ka boyfriend akatuwa kacine ngoga mbone byasa ebya parish development model sako eyine leaders bayo abantu bayirondire esente za aha accounts zabo then sako leaders botirohona nakachiko komuroka bastama barunda beneficiaries tukaga kuja meeting twaza burumuruka ombarazi nkabanye ne RDCs nyina aba police nyina abakozi ba government nyina aba parish chiefs tukatweta abantu esente million 2.8 by then mwazitungire twazitungire abazitungire bamwe bazirfandingi
abayangire kugamba tabaratungire sente ezo akwa tukatugira ngo mugande mutunge ekimuru kwetaga no mabanya Uganda bitu Uganda kitandagaho they don't want to talk koga kuba kuzanko mbara bazo mahanda bazankahi bagamba corruption iriyo PDM nibatuyo sente nibatuye tuganda bakora ki ko kweto rukiko waje utinye na mu nyambe mbene mugamba muteka mushana nko kumba gutayatira mushana mutugambira kire sente tubakugamba and it becomes very difficult. By the way, it is going to be very difficult unless God descends himself akiza hansa akakwata hamutumanya abanya-Uganda bakego kugamba mazima. It is going to be very hard as a country kurwanisa corruption. They don't want to talk. They just complain baba yum mahana, complain in the bus, complain at home. But when you call them into a meeting to testify omuntu akujenguzo nobody akujatinankan wajiri. So it becomes hard for us as leaders, for judiciary, for the police, for the civil society organizations, for the government kurwana senguzi. Because I was expecting abantu abokushayinga we to tell the truth n'abashomeri konka abantu bitu baburizo tabakubasi kugamba ngo gwarire sente. So whatever you hear eba kugamba byo bibaho esente bazibihaho konko umuntu kwemereza niwe ongiro sente icyo tuba kukigamba takabonero kugira ngo buringaniza tuburu kukorwa even nobo kubahereza upapura to write on a separate papers mungambiro muntu abihiro sente they can't do it and yet bazibiyo kandi yet bazibiyo. Now hati kitu nkabembezi no tandikire tokere ngutwine kora capacity building. These people are not empowered. Tubine naka twakoyemerera really twakoyemerera capacity building wakora nizo patriotism classes ezitwahura niki ogo mchara mama PDM honorable Jovrin Kalisa rukura PDM umuyanga ryona akizo muri bana nazarwa yabara bamu yabaganda yabashangwa mugambara abantu abakubiyose ntubagamba naza yo na police na RDC n'abakozi ba government twena twazo mbaraza twabasaba kubiyose ntibakugera bata tubagamba twargayo konka bacha bagambere ngo bakazibiyaho RDC's office and DSO's office but taking up that money and majority have funded that money abazfiri konka bataragambere it is still history no kumano ukiri batone cyo kuchukora now konka abantu abatwi avenge esentezo bakazukosaje amwe bakagura mwembuzi abandi bagura mu enkoko abandi bagura mwenzu bakagura embuzi bagura enkoko bagura mu empunu abandi bateka za hoteli abandi batandika otuduka abandi bazumwani okurigero ko registering enterprises zabo no tamburo muri bando rebo munda tunyonka ntaka kwataga miliyoni emwe kunaje kwasire nagure enkoko nagure embuzi nagure entama hatu noreba inashika konka tuine muna nabo akaza hariyo muri banda akacakara akagura rudi akagura farasi akariya Rolex akashura bakazi babiri akajya ati nyo president Museveni akatambira ataba kujya ngustaha ntumuherezo bururejo myaka yona agizere ngo mutore muri atwizukire ataka nakasimo nawe no mureba agera akushobera ize sente nizo kugarira president akajya ngo naza after 2 years ati mbaze kuza kuzigara konka abantu bacurra nubo kubagamba namajyango we naza kutusasa nantumanya munaza kutusasa rezi akatugabira konka harwabo abazukozise kora icyo basemeye gukora and results zatangiye kugira zatangiye. And we have a brief not a brief, there is a saying you start small and you end up growing big. Yes. Obo inetandukane cyango kandi abantu bindi kuba kutandukana nakasente kake ba progressing slowly by slowly, understanding the business, and at the end of the day bahindura bari very successful. Wewe mnonga chairman tuine sente za PDM
ezi government yasindikire kurwanisa obworo twine sente z'abakyara ezi government yasindikire kurwanisa ki obworo. If I can be honest, esente z'abakyara omuri bana government etiremu biliyoni 1,709,000 ekyo nikirya harupapura kungu mu community impact erumu ombantu nota rupapura tukatuza omumiruka tubuuza omuruka gwananka esente z'abakyara marazitungire abantu bakugira ngo tukazitungaga twemerera CDO shoma abantu abatungire sente z'abakyara omuruko abashoma kandi kamwana mujyango tumukazitungaga angu nanka akazitunga nanka akazitunga nanka akazitunga nanka akazitunga omuruka yitu hariho omuruka gutari musente z'abakyara nobasa ko batarubona konka hariho groups ezabonete hariho n'esente z'eminyeto esente z'eminyeto muri Uganda ez'eminyeto tutungire 2 billion and 144 million 2 billion 144 million ziriyo minyeto konka ko kuzanka hara haruguru bufunda waza kihangara wazi shongoro wabu sente ngo sente z'eminyeto numuzumanya ngo zo tukazhuraga konko chikwato rupapura utkandi group ya boda boda jikatungire sente utarika twabahire sente utarika twabahire sente katubazitungire konka hariho abazitungire bakazikozesa gihe hariho n'abazitungire bakazikozesa kubi bakaziya no kutoroka bagira bata batoroka twine sente za web z'emyeto twine sente z'abacyara web n'abacyara then twine sente z'abaguzi seji twine sente z'abalema government ze kusindika ziri nyingi ezo nangwa konka nesindika kugira ngo ziyambe kategorize ezo twine ne sente z'emyoga emyoga 18 ekaba registered muri Uganda kandi buru group y'emyoga ekatunga sente amwe bine za miliyoni 15 so far nke yababazizo muri Uganda ine miliyoni za kusuka nka 200 ababazizi bazikozise eyabalema ya mwana wanje tuka emusente nyingi munongo bachiro miliyoni 95 na nabanda esente ezo konka ko kubuza abantu bakaregisteringa sente bakaregisteringa mu myoga konka tabakazega kwiha yoroni bo bakana bamanya government ke kuzitayo nabaza kuziheba zibaganye kuba kuzeba bagambira ngo semeye kwigura ukaba member tukira tukakurambara tukakwa karona tereka atima muri abashoma atabuka president akatwa sente zo tuzibagane nkito abanyaka angu nkito barimo tuzibagane hata bakimugambira ngo note taking all these procedures ayiruka ngesenda jirata azrek government etire sente ombantu wabantu bazikozesa konka abantu tubakwenda kuzikozesa ahabo kugira ngo kuba kubagambira ngo mukora tereke neke banga kuchikora kiretera sente zakose wabantu baki abingi batagira batazikoze but as a district we have tried our level best in our own capacities to explain to the people of Uganda, 1, sente za government disease, 2, sente nezanyi, 3, sente muzikozese tubugambira mu makerezia, tubugambira hanfu, tubugambira mu nchiko, tubugambira mu magenyi abantu oyasuminga ngo ba taking up that thing konka practicability usanga takireta etara Wabare chairman nashikora nkigenderere ngo gambe ushobore abo kuba ni abantu bafitamo bwese ngo bebe mbere ije myaka 5 iyo amara inahat sofa iyo mu kwa 5 isi myaka 4 muri iri mu kwa 5 18 wakusi myaka 4 kandi akaruka rino kagaruka mutima nyobano garuka wanoza gumumuka nona kuzomuseki ukomoko nyoja kurugamba itaze kuhendera ukatwe na numwe amiguma Godwin ogumwezi wa RDC ngashini deputy RDC abwa district ibanye shonga tujagamba hari nyingi munonga kandi zuma hari yezo amune shonga yebe obuyonjo because noreba shimwa bintebu kurete ndwara zakanye mu community nubwo ecumwe bwo maka konkana nubwo mu communities for example twatamburaho umbyanga bitari mwenda bimwe arebishara bitakwate binareba bitatebekine kurunji nareba dumping site ya Kasasuru eri umumizi umucyarra honyine icyarra kiriyaha dumping site hanuya
waza kanda hano ruguto drainage cyano y'uruguto kasasire tahira umukalva sahansi kandi nabanore impact ryaho uruguto rode rutimbukira abamiza garukora abagwaho ebishami tabukatandija kubyereka hasden byebyo wano bireba aho nahansi yanyabushye wabano bija kunu wano taho mu rembo rwambara urado rwibanda kasasiro nyinji munonga itwa kwata hwaho. Couldn't you find mtakabasa kutunga ka dumping site nungi ninga because ikasasire kugenecura umuitemeri ya hansi yanyabushyaho hirwe bishani ibiri kubasa ibituraze kureba hwaho ibiku blockinga drainage cyano y'uruguto byabyo mu culverts actually hijana motoka yatangaho hwaho yagenda so tikumanya twakabasa kutunga ka municipality kabemezi ubwo kushanga tuguhererine nana uburgo bw'amiza g'abantu barukozesa mbone cyo ayanaza kushobora agene meya but erita kairba kutaho kasasiro neta kajya ibanda municipality council karugura ne yataho kasasiro actually ebinero ndanirindi taka gireho ahabo kuba hansi har hanezi HR kasayidi ife kuriya tubetu bachi discussing gireho ibanda municipal council irkwemberwa umwami twine approach behere bariyo no barunditaka kugira ngo ubwo mwanya kasasiro bagume bagite aha mwanya gundi konka ka apparently tubina handi ho kujyana bagisukaho konka twina amasiko kuba batungire babwira aha mwanya reka takwegoreza umugutaro gwawe nyina amasiko ngukebehera ariyo naisha aporo ahara ishyira hano tujaganira nshongeze konka twine shonga zo ganira for example districts bakarga kuzihereza akahumbi kamwe akenguto nyenda turebe niziheze bazirekorwaho ibanda mu mwaka tungere district bakajya amagereza akahumbi KMPR road fund tingumanya kumwemerere hati road coverage yengute yemerere tezitebekine access ya mizi yerieta ibende bukiraho nyina ngutumuro kakemwe no futuragarke tugarke na neshongeze twera kureba nshonga ya mizi twera kureba nshonga y'ibwegeze by the way tureba amashomero gari nugakora gata umuribanda abana nabashyizo mu district sagano kuba niyo bashomera ninga so turagarke nza kureba hari amagara nza kureba hari yenkuto kandi tugarke turebe na hanshonga ibyo bwegeze ko batwine na audience kandi rwa abantu bamwe nabebembezi kandi abandi bine bigendera bikwija kugira ngo babebembezi umukora akaza kurataho bamwe mu rubone bija kugire buzo babuzayo twamara kuruga umutumwa w'abashuzi katumure nitugarke Kajambo. Ajamulaga wana abawa nyumba. Hapa kako noga bazeyo. Imugida kulikida. Neda sewe. Tuli mu kugenda ku polling station. Kukebera nkalala z'abalonzi. Njagala kakasiza ddala nti erinnya lyange mwe liri mu register. Nja kusobola okulonda. Ate no Sophie wano naye agenda kakasiza ddala nti erinnya lye mwe liri mu register. Kaka penna tugenda kukebera tulabe nga tusobola okulonda. Mama. Balavo ate bano abalizi baffe betuyi bano no tebakyali balenzi kati basajja okulonda okwaggwa bali bakyali bato naye ku mulundi guno nabo bagenda kulonda era gye tuli tugenda tukebera amanya gaffe ntakaze ekintu kino nange kanzira waka nkime mukyala wange tukebere enkala z'okulonda enkalala z'abalonzi zitimbiddwa wonna walonderwa mu ggwanga era nga zijja kubaayo okutuukira ddala nga 15 omwezi ogwokutaano 2025 tosubwa omukisa guno ogenda okukakasa ti
wolondera we watuufu n'ebikwatako byebyo ebiwandiikiddwa. Tutegeeza abo abaafa basobole okugibwa mu nkalala z'abalonzi, kw'ossa n'abo abalabikira ku lukalala okusukka omulundi ogumu nabo basobole okutereezebwa. Buli kalulu ka muwendo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole kya Electoral Commission of Uganda. It's happy time, Chobelo. Bathing time, Chobelo. Bulira bulungi, I feel so nice. Sing cho 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 cho, Chobelo. Again cho 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 cho, Chobelo. Ono ye kyogero waffe kafulumu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe, obuwere, ebiguuna. Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly biri mu sayizi ez'enjawulo, ennene n'entono. Bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. Otaferwa aha Tayari West. Omkomwe, actually turakuze n'abamama twenka, so it was really a big family kile kampango. Twakuromwe otaku hatari mu byo kwahora kujango ogwarira aho gwarire hari ogwashumira obwenje bwawe mugwe bukurondira ishomero. So mama kaja to ubwiro bwayine cyo kubura kuchikora no bwachisha konka adresi yakora achijerizo. Yes, and nanye nareba, I lived up to that. Alongside Yokshuman Kaninkunda sent, so I would do business in school. I reached a point where by meme kamja ntatu ndezo kumu kazonga. Surviving in school, I got means, and I had a sister, so no kamja, she's called Rachel. Kamja Rachel, uleba wanje Kilimanjaro ya chira sent. My friend. I feel like saying may he so rest in peace even when he's alive. Shanjire kwetwa kwanje. Kuri munongo mukuyamba abantu. Tinka huriro kwetwa kwa bushwero kuko kwa kabiri. Tinka nga kushango chiriyo noreba Tayari West TV koko bana baba batwegitaho turiyo mu district ya Ibanda kandi turiyo twine abebembezi bayo turi kugamba hanshonga stars zimwe na zimwe ecweke cyo kubanza twagama mnonga hanshonga abantu zemturane y'abantu kandi abebembeza bunyine abarimo muhezo wa RDC okumanka Guma Godwin kandi abarabona chairman w'intebe ya katano Happy Herbert Mayanja bashobora kurunja munonga twagamashonga ya parish development model kandi barambira ku emiruka nkaga na gumwe because binemiruka nkaga na gumwe nebyaro rukaga mushanju hamwe na amashaza ashatu hamwe na amagombora 16 garumuna za town council ejo ni yibande yindo ningambo bajangu ahamirukejo nkaga na gumwe nizo nibyo bibina SACCOs eziriyo mu district za parish development model nkaga nemwe kandi ezo zona buriyemo yatungire sente zitari hansi ya miliyoni 258 kandi banyagoze sente zikoresibwe je no habe harumu obuzubu bucyabuke kandi obuzubu bivire mu nabo babonira mbazi because bamwe abatungire sente bakwasirwe kandi bashabwa kugarura sente zo kandi kwebuzuma bamwe bazigaruize ecyoke cyakabindi cyagamba hanshonga zitari zimwe na zimwe ziri nyingi ntuyija kugamba ahanshonga yebyenkuto ntuyija kugamba hanshonga yebyamagara na n'inshonga yebyo bwegese turi kwirira kwendera program egi konko bwa hati ninyana kwegita ahari job ahabwa ari hankuto abanze yatugambira abantu bo nibiha ebyo ebakoreba ngo bikozurwe ninga ebitaka kozurwe baba nibabuza abebembezi babo job ahabwa no basaku gendo misho
Didia Nyakahangura mu programu iraka irizoba kibanza okwakana programu gitwagikoro muri town eyibanda kandi twemerira ha street wareba nyuma ya ejenguto nerukuza omutawuni eyambara kanda hanebanerga kamwenje na kiruhura twenda kugamba n'abantu ba ibanda omutawuni egitukareba ebizubu ebibari kutunga bo kugira ngo tokusheje twagerete mu Afrika cyabo kandi tunabebembezi abari bagendo mishuru batushobora ebikozirwe nebitakozire omyaka ibaza kusema 20 bari district nke yibanda reka tugambe hono mutakomwe atugambira amazina je kandi agaritsa tushobore nebizubuki ebiri omutawuni yibanda ebiri kubasasa twakwakira kandi kwatira kazindara babaresebo nobanyeta mucha Aden kurga iba banyeta mucha Aden kurga ibanda echaro Nyakatochi so ebizubu ebitwine muri banda mazima enguto turkubi hata wanoza nko mu ruguto rwa Kagongo ahirwaro nirwo ruguto rukuru orukutwara abantu abarwire abakazi benda bagenda kuzara konka wahika mu mazima mukazi nabaza kuzara rumbiye no hari bina mubina tukant complaining twagambara chairman uri C5 happy yagirangwe aba yinura ngo bakanga ngo bina ku rwesara kongo ruguto turkubi amasomero garukubi mazima turjo mbuhereza imwe nkabataka mugerezo kora kugira ngo eze nguto zakorwa umyaka ijimi mazire muri district kandi eze nguto nibatugira ngo itwe tutinevunanzwa abinho vunanzwa nabayinura amana uri central government so rwamaro bwiri hatinkizo president akabana izo muri banda korambara bamusaraza bamarabye makutu bamurabe guno muhanda tiyabasa koraba mukureba yes bamurabe guno muhanda tararurebire so mbasweka kugira ngo ibintu bimeberutyo kunga urugutoro rw'amazo eco negenderwa cyo mutakomwe omuri tawuni eya ibanda nagira ngo nguto zirimbi ebyamagara na president wa naramburaha ompdm bakabura kumureka inguto zenye nije turebe wishemo tuganireho niwe aha tayariwe sigambira amazina na ebuzubu bikutegana so muri tawuni eje ya ibanda ebitwa kubasa kwa dressing aho abembeze bitu amazina ganye ni ayimsibona nadi kugaki kucu hodi revision Kagongo itwe nk'abantu ba Ibanda district ibitatu dine cyo tukuriye cyamani cyaho masanyarazi mbyaro bakatimbe bukondo ya maremya kena twakareba masanyarazi amizi tugareba byo bizuwe tukureba mu district y'Ibanda ababemezi bitine cyo bakora bameya municipality bona mbene tibino bujamba bakuyamba mu district engudo zona nimbe munonga eto bina bitora bamutora tubantu kunsindika cyizifwa mutukan sindika busindika so niyo bizotino mujuga ebizubu ohirehe byaba meyana nebye nguto nebyo kusindika imwe nkaba boda security yemerireta bashabaza mu batwara bata emishoro n'umucashura n'emisoro batukwiye misoro tisasoro mu bakwata takasasure misoro kagogwa wiro umakasente kagenda kubi abasabazi bagenda mpora batwakasingira 10 bikuza umusoro mbena sente nyingi bakamente ne twakasente kingi mategereza aba boda mani tutambura kurunje murongo muri Ibanda tukabitire basaba kwateganza munongo enkora gane yanyu leta ine buzubu abembeze no bashaba ngo bakakora cyo mbwire nko ubutiriyo tureba ngo tubataya iro mu district age yakingo bene intekateka bembeze bakubimba kora muri district itomu batkorere ngudo zibonere hamwe n'amasanyarazi n'amiji cyo kintu cyo cyo kubanza munongo yo kureba nire mu district y'Ibanda abantu bagira ngo bizube binene bizube shato ba boda enguto amashanyarazi hamwe na namizi nza kwiyongera guma tuganira nabandi nabatushobore ebuzuba kureba umutawuni narshi mu district je y'Ibanda amazina ndipita muhirwe uba kumanyanga mobilizo FDC Ibanda kandi oyesimbira ntebe ya Kagongo division ka kansara district otinde obwa MP na chairman wagumaga bwa kansara kandi no kubutina nyera ko rumuntu wa hansa nora ba MP boro bagenda bazokwe bazawe konka wabor kansara none ko rumuntu uwa hansi wenyini abo kuba ebyetago byo none bimanya kandi ntuyiromu ngiye muntu wa Kagongo division nzarirwo umuntu yiremo oryomo habanta bari mu rubajo rwabura government tugambire buze biyo muri Ibanda hata buze biyo muri Ibanda na Daraka district yona nebizobone byinji tukatunga municipality abantu bategere abebembeza bageresere tubarabanze kubuza abantu ebizubu bya municipality nibi abo kubibandeji ekigambo municipality kugira ngo ezebe municipality bebanze batawun council echeza eba municipality town council nibagera mu mateka ngo ebe n'abantu emitwari 10 babe no bakorga muki municipality konkibanda bakaba takwika hata bakwata mu byaro munonga so umumafamu gabantu hata byetago mu kubishira aha muntu abutosa abo kuba ko no tshobora ngo bakabaha municipality semeko bane bahebo semeko tebwa
kubiko mu bantu hata abantu busasa bugwizera jera abantu bakaba bari mu byaro hari abakikuru abatakwebasa hari abantu abatakwebasa abahinja babutosa konka ko kuza kuombeka nonda pora nihenda porani waza kuombeka toyi nihenda porani ya toyi ori aremerwe enzu yacu enzu y'amabati 5 umunicipality y'amabati 5 kongana benda toyi ero ine porani hatikiretera umunicipality bizubu byaba binji abantu abagisabirwe twijya ngo tubaza kugiganyirwamo eraganyirwamo abantu bace ebyina ko kugeza hatika kagongo ndirwaro rukuru umuribanda rukutore twara abantu bakazo rukatwara abantu bakamwe bona umwirwaro umukazi ari kuza kuzara konka wabarebe kine cyarari umukazi nazara atakakire yatero muhambo mwana naragara atakakire hato yebuza tuyinabebembezi echo kutangaza president kwizera hizo mbere biwiradijera umwago kumuramo mbine byakabyetegereza nawe akabireba bakamweki kura bamura byakatehe mugano tera na manyabuzo bwacu twabe tukugamba twabantu ntugamba abantu kikurebwa konka bakamura byahantu habire haterira haryo hatine byina so ibanda tintina kateka ngo bebembeze nabo bagezereki nibo babi finally turukwijana tuhendera abebembeze bakakora kikoreba ngo ebye bizube bwagamba byacendera nari byahweraho cyuma ebizube binagamba ni incapacity yitano aha bizube byibanda abo kwa tuyine myara eje nyina ntagamba tuyine enguto rwakozere mpira aha orba kujya ngo rwa chorance konga ba chorance batiro na wambuzo wagitiro ukata chorance atakaje gambira abo ko mu Uganda yone enkora bagikozere teka bahoga okay we bare mnongo ogo yatugambira habizubu ebyizire we bare mnongo aturiyondiza ko yongera ningira ngo abakanyakagongo division ebye bibina mbiteka harabazo mutera mfita owamazima wazo mukaruru korarebe hariya Alex Mugarra ya leta Car City otakafa yo kuranga karangwa ko nza ko yongera tambure mukace turebe haro wagira ngo security ngo nimbi omutaun omuri Banda district ngo narizo batugambira haro umuntu obarga kwita tugambira amazino tushobora nanshongejo ubundi tandikire amazina nabanyeta twese Joseph Kurgansasi but security yo nangwe begerezo ko mu magwayo konka abantu nk'abantu situmanyire kitukwenda hato washanga nk'abantu babasa kwerundana nkasero batera umuntu bamwite kandi bamukomere mugwa cyangwa kimanyisa nk'umuntu akabakomere mugwa nabatakeye yambaye mwaka kumukomere mugwa mbasa kumuteka umukono y'amateka bamuhandoring kutari kugira ngo mutere kandi umwite because ibandeji ekabire tari insimbi konka itwe abarumu nito turiyo tukiteganisa mwena nishaba ngo ito abariyo muri ibando no munsi yona no mwihanga ryo na ya president Museveni tumume tumanye controllingwa emituma yitu tumanye kutwine kutambura
kutari kugira ngo ikintu gace tutambuze ubwenge we bare munonga ejunente kateka yahindukaho n'ababargireho ngusecurto muri banda tekabire rimbi konka itwe nk'abantu baburisho nitwe tukubura kuratara ikibwana tukora erizoba ndio ninza kugarura mu studios owaye Didia nyakahangura kongera mu programu eiraka ahito antuganira n'abantu bibanda kandi programu y'iburu akana bantambura mu district zitarumwe zimwe na zimwe nkerizoba kutwaza mu district eyibanda ye Didia kankugarreyo mu studio we bare mnonga job ahabwa kandi umushanya president bakamwetoroza kuri abatu tokwenda ngo arebe byina ishara disi mukakora kuri umushamuka mukumuresa urwambara araba bwizwera araba rubindi araba rugumba arabigora ayijara abanyabushye bamutera umbyina bura hatkuru byakozwe mukamwetoroza initially no kwecabencenda kuba kutwahika in fact akizera higuru akariyo kuteka amanyabushye but for the security reasons twahindura ha landing site twamuteka Kagongo kutwarigire Kagongo of course umuhanda twatwi no kurabaguriya kugira ngo twatwineho target y'abantu abo twabire tutira hargutabene benda kumutangirira kugira ngo akanaza kurabira nkahi hargutoruriya nico twamugarurize nyima kugira ntariye twenyima abase kuraba abantu abo ababi bamutegeriza akakuru twamuretize nyima kunuya kugira ntiyarga Kagongo straight yija yagwa yaza hitwabire turi abantu bamutegerize twanza kwa twaba disappointinga munonga kunka tukageza nko kukiro kubasika kugira yitwa kumwetoreze nyima kuka utari kugira ngo no kumutini sebyina and president wito murunje wereka guta Museveni we nico yabire nayendecho kubere biriye byina na kandi ogu n'umwembezo mucyara kandi naija kuba nagamba nitwe twine mukarema Edwin twine Peter Muhirwe ko yaragata kamera ijana yiruka ndabona ninjira hine byatamarwa nabyo konka twine na umwami Clifton manyirwo mujuni konka nyina gutandike hamwe na Aino Mugisha Winfred abanze yatwereza ibitekateko byeye then turaheze tubanze twagaruka natakana Winfred abagenda balance nareba job wasosoramu wabuza basigaza ubonga hatire Winfred turaheze tugaruka pano hano later Entebe yabashija entebe yibanda municipality. I think before there has not been anyone who stood there as a lady, so I'm the first person to come out with a question banko hanteba honka MP kandi ari omuchara. So abantu abinji bamanyangu nyesimbire abakazi no nyesimbire hantebe yibanda municipality yabinje yimukumanyanke ho mukuru Mr. Waburindori. So nyewenka an upcoming leader or an aspiring member of parliament for Ibanda municipality nimbanza kusima ba leaders vitu ebibakozere konka naeza kusima hine binte binteganisize nyono manya nindiyo muntu akundi hangari yanje kandi akundi Ibanda nomuka hati wota kunziro muka nyonze kunda jamani ebitakatebekine nibiha ninge bitebekine nibihe katufikiransonga nyowe nyine bitakatebekine ebitebekine birumu konka biri ya the low rate so nyenda ku highlightinga ebintu ebikunteganisa nebikuteganisa community hinda biro mu community people are crying and they are shedding tears echo kubanza nyenda gamba issue ya Kagongo ahabwe ncho ruguto rwa Kagongo rutakozire uruguto rwa Kagongo abagamba bakigambeho ngu omukuru president kuyizira bamucharolinga bamarabye handi really have been to that road several times kan yo nangwa ninje no nakapichi so iwaje wana kapichi no manya what exactly actually insasi bw'abantu ba boda abibanda bakuvuga abasabazi na nabo abakuvuga abakazi bakuzo muyirwa you see Kagongo side twine big institutions like Kagongo hospital we have big schools there we have nursing schools
we have college schools, so there are very many, there is a big community that side. So nimbuguza ba leaders abaruho. Why is this road taking so long? Nyenda basobore na community proper y'abantu bacenge ekyaremire nenki. Batugamba ngo ruguto n'urwa nanka n'urwa yunura. What are the current leaders doing? So ekyo kireetera ebintu byona byatambula mpora, emirimo yatambula mpora, abantu bayesanya ba leaders babo, abantu babonabona of recent sanje harga kubaho accident tika huyo nebiro bibiri akabaho accident y'amaana aho nabera nko muntu byansobera ekindi nyine issue ya property rates tax. Property tax. Abantu mbasasura property tax. As I talk now, amazu mingi gariho notices epapura bagatire papura kandi ngarikanye buza property tax kere abantu nibagishasura abwenshi basasura kasasuro abwenshi abantu bibanda basasura kasasuro twarga kureba kasasuro it is just dumped anyhow which is affecting Winfred katawe tugarike nyuma. Yes. No yenda kuba MP ngata kwenda abantu basasura umusoro. Nyenda basasura umusoro konko musorogu nyenda guzo munkora abako muntu yasasura umusoro tasemye kwa nasasura kasasura at the same time ogwo musoro kusebe kwa nkusasura umusoro no gwa kasasuro. Yes, kasasuro semye kwa nesasuru okusasura kwa kasasuro could part of that tax. So why are people paying double? Iwe nko mwebembeza rero naza kwesimba wagereza wo ku benchmark gakumanya okwendembe zindi ziri kutwaza bashashura property tax nibagaraga bashashura kasasuro ninga wa benchmark injira ha municipalities ezindi nangwe ziturihinka zishaka imbarara ya city hanuya ukareba bana bashashura gumwe ninga bakushashura byombi kandi akabe kariyo mu gukora byombi. That's why I'm inquiring from our leaders who are right here. Yes. Ekindi kwenda gamba ni issue y'amasanyarazi. Abantu bine masanyarazi. I don't know what people from Sasi. Abantu ban Sasi bine kizubu chamani munonga. Bine kizubu chamiz at the same time kizubu chamasanyarazi. No mchibanyangu these days amasanyarazi it is a basic need. What in masanyarazi otine mizi in the current era mazima think what happens. I wonder where people charge their phones. I wonder where people get light. And you find in Sasi there are very beautiful houses, but there is no anything like power. Abantu mbanyamizi garmo biyamba. Sincerely, what is happening? We need. Yes. Abantu tubine mashanyarazi mbanyamizi garmo biyamba. Mbanyamizi gar very dirty. Amizi garmo biyamba. I've taken so many years without seeing that dirty water. Konka we are in a municipality. A municipality is the heart of Ibanda, but people are still drinking funny dirty water. It is really paining. So I question our leaders. What is not happening? What is wrong? Then drainage channels, drainage channels in keje ya kakorogoto ya mwitane ebinanke channels ebyo bibyo nibyita abantu right now. So nyibuza ba leaders bitu really ntabwo enchi takora ebintu ebi tukaboneza mazimi banda yito kagendo misho then tine echahamheru kugira ngo tuhereze nabandi chance echahamheru ninyenda kubuza nanka esente za Nsasi na Kasangwa Health Center. What happened? That's why we don't have health centers in Nsasi tibine nabatambura all the way from Nsasi to Kagongo omuntu argansasi kuromu chikoni argomu chikoni aza Kagongo really. Mr. RDC and Mr. LC5 chairperson Mazibanyenda point says we are talking this out of pain. These are our people, the people that uplift us. These are our people that vote us. Mazima leaders nimbashaba tugumeto externalize because I know most of the leaders tumukora guruzo mbyaro imekumukwata burwire muzaza Nairobi muzaza Kampala konka tumeteka muntu wahansi abako muntu wahansi nango muntu waburizo nwarukori hangeri kandi bo batezi bakaruru so akaruru kayoni kiza ba leaders imbashaba mazima wo ine bwaraganisize takabukozi obanzo garike yo bikore de nabantu bone gukora ki babone kwakaru wewe mnonga ainomicha Winfred ahabwenshongezo na nishabangu tubanze tugarike kace hanuye abebemeza baryaha bagarike mwensho ahashongeza agambwa aha street ninga ezjobi yabuza abantu
then bije bagaruke munaneza Winfred no basa kushitama tugabanze tutunge okugaruka mu kwabebembeza hananye nafutanikiro wa Habati uruguto rwagumana urugaruko rw'uruguto rwa yes Kagongo road nabo kunyobiyamba miss uruguto rwa Kagongo it's a national road rukaterwa chorus uruguto rwona government kuteraho chorus nurubarta ruguto rwa municipality nurubarta ruguto rwa district nurubarta ruguto rwa it's a national road urukubana controlling Ministry of Works konka by then karya under UNRA twine offices za tukagamba na hatu yon tugamba uruguto rwa Kagongo at one time tukantwenda nano kujya mu staging ho a peaceful demonstration twereko kusasha ko itunga abanyibanda ahabo uruguto rwa ninduramburi zo bantu kuzayisomero citizen secondary school am teacher by profession no kurara nindara na Kagongo mwana uruguto rwa nindwetegereza kandi ndi chairman nkashaba UNRA ngo nchereze nka chairman uruguto rwa ndisari hona niho chorus yabo aba UNRA bagira ngo ari kwicereza kwiyaho that seal it is called the seal ka chorus na bar minister and of course minister naona nazo mu cabinet ya presenting wa mukuru wihanga agira ati mwe nako kiyeho then uruguto rutebekane we wrote tukahandikira aba UNRA bakamubora uruguto twahandikira minister kugira ngo batwikirize ngitwe ka district abo ko twine byoma akaguto tukiyeho chorus yabo tugende mu Kamara mu Karungi tugende na Marama abashiza bayanga of recent tukahirwa twatunga mukuru wihanga ubwo biza hakariyo mutuwa ya PD marukutayira fama bakabata kutwikiriza ngo presenting ebyitago bitu ka district ahabo kuba President Museveni akaizire kutayira fama not the district akaizire kutayira fama konkitu enkabembezi twahikaho mwene kutwakiraho twa discussing twaganiraho na bwana mukuru witu Dean wa Ibanda Dinare yangira ati twakwesengereza mukuru wihanga uruguto nurubimononga yagira ati muhumure uruguto rundi ni plani nani intebeka nsoro uruguto rw'Ibanda naka kaguto niza kageranta niza katebekanisa so nyenda kumanyisa abanyibanda abampurici abakundeba ungu orugutorwe mukuru wihanga na rumanya na memorandum ayitu asomero mu Rushenyi nkabebembezi bo mu Western orugutorwe memorandum rukaba rumu na nengu utazindi zikwenda kuterwa korasi nazimanya turuguto rwa chairman LC5 Ibanda turuguto rwa municipality n'uruguto rwa central government orwa korwa ministry mukuru wihanga karazaho mwe naza kurukora bambashunga yamizi bajya ngo ekitongole cha national water chi independent ni chemarira chikwenda mukono ku rugo municipality chikwenda mukono ku rugo district kutwatungire municipality government ya kirete ekitongole cha national water mube nimwe mwasya abantu amazing mbwena mizi go muri Ibanda municipality Nsasi Kashangura Bisheshe Bufunda Kagongo Cyaruhanga Nkahi Karangara abantu abatine mizi ekitongore cha national tanchusime kwa nikibahereza mizi itwenka leaders abantu kutukuze bajyangu twine ebicweke bitubine mizi tugambire na tukagamba na naka server wakure ekitongore cha mizi akiza twagamba nawe twagamba na manager please bakabasinduko muri Ibanda kwisi abantu bibanda mizi ntubashaba ngwe bicweke bibyansase na nebindi bitunga mizi manager yaba explainingira ngo bariyo no bakora cyo nekikubasika kurebeka ngo basamize bicweke nyenda kugambira abanyibana nabo kutureba
ngo district te kutunga sente zo gukora miziga municipality na municipality te kutunga sente zo gukora miziga etaho neje kitongore kikugisya hamizi necha national water nyina masuku n'ubundi ha TV mukama wa mizi engineer Silver Mucha na ndeba manager nawe na ndeba ntubashaba ngo muize mutukora mizi kandi kucyaje baremere amizi gaga baremere managing we can write to the president tugire ngo national water muri Ibanda eremwe barebe okuba kubasa kutebekanisa ako tukagumuza mu mbereji twine mizi yahereza example ya hane Ibanda konka now ejo naningamo municipality konka area municipality yes twine a very big project eyaronchingirwe omukuru wehange 2017 akajironcinga eya chenche kihangara kanoni gravity flow scheme ejo project katwaza amaguru make kandi ejo project ne yakorwa Ministry of Water and Environment ne twaza amaguru make yes ebichweke mwe hati binamizi konka kikusasa abantu haro abantu bakasosora emitware yabikumi bokumanya ngo project kese imekwane tware myaka ibiri yes konka ku rwengo 2017 18 20 hatu akumaka gwa neta ejo project tekahwaga myaka 8 tekahwaga twagambira na minister twagambira na permanent secretary twagambira na bichukwata ho chona abo kubabo nuba gukora mizi aba ministry ter district Ibanda ito ntugamba ngo tumukora mizi gabantu mukagaheza na hata mizago tugakahwire konka kindi kwenda kusimaho ebichweke mwe hati amizi byagari ibiri mwe tuyina masuke bire byahwire bakangira ngo batungireho sente zo kwiza kumarira omurumo konka ni ka district na miza kumukubasa gukora tuyina miza gutukubasa kazana ikondo yes situkora zana ikondo hina miza guturiyo tukora bwaho anke gombora ry'umurusozi omurusozi bakaba takareba mizi ahimberire chairman bwaho anke gombora hate inamizi twine chuzi eketa kahurira gacho bakweta nkakatapu kuba yabareba katapu nikareta mizi bateka te hanke kinde kiba katakareba bajaganya mu haruga muka gold ore bano batangara batera kwita no ore okore bano batangara abanyachuzi konka aza itoka chuzi ke gombora emirkesha tu ogwa chuzi ogwa kanywa mbogo ogwirimya binamizi tukakwatanze n'ikitongore cha acts tubahereza mizi twine rwanya buko muri Kizongo naho bakaba takareba mizi as we talk tukabahamizi konka kutwabahira mizi abakwe na aba Kizongo biba pump baji yes baji nabo baba abantu bonka bakabaji konka tuyo twagakatwa abakora yo mizi bayo no baganyo twinamiza gutukuza gukora akacinga kamuzi twakoze site plan twakoze butumwe cyona twakoze na drilling next financial year tsakubatebekanisiza mizi twina mezi aguturiyo ntukora ombichweke binde bitari mu ibyo mu district home kandi twine na project impango ero gukorwa amezi ero gukorwa Ministry of Water and Environment ero kuza kutandikira ne korwa mu Kitagwenda mpanga river project serving Kitagwenda serving Ibanda serving hamwe na nakazo so neza kukwata egombora ya town council ya Kizongo sub county Rwenkobwa Ishongoro town council Ishongoro sub county Nyamarebe Rusango Kanyarigi ezena burembo ejo byahwire na maperionerebeka sagariza ba ministry kuturetera ekurete sente bakatandika mwene mu biro byo miso abantu bishongoro kuko najigambere ruguru niza kubitwa nibaza kubana bitwa mizi wewe cyama ni reba twashumahara RDC aba project zizisiara urbuto kanuje cyara president urbuto rubagambo rucyamanaga impamvu politiko umuntu rumshare bagara ko muteba bwa urbuto ikanashamara mnaruwa yanga eshakari project ya mize harama kagasha shiri mtari kubikwingo kwiyagamba as ali aze kuri 2008 aho myaka mushanje myaka 8 tubakatunga gamiza imenga supervisinga programs za government mujuru mukora reports muzhandika ninganzi ku muhanda yebare mnonga reports za mizago nizhandikwa kandi hona tukhandikwa konka kugira ngo nutubihuriro matwerekana turugaha
tuzayo for monitoring and evaluation abantu bashashwire emitwaro yabi 10 emitwaro 10 ibashashwire batungire kwa bene benda pare batakitungire nice kibireho kiresire kitaba nice kibireho tushikireyo ombicweke ebyo byona ebyamiziganankire twaka twashanga nti ameza kwa birebaga planningire by then bakana ba planningira ha households ezabe ziri nko muri 10 batukuza kazaye yongera zaza nko mu 200 plus kusaje mu 200 plus capacity ya ameza gutwabire twine gare makwikankahi omurubariya abatakatungire abo bakatunga inaba abatungire bini kandi abatakatungire there are very many projects now eziriyo they are being implemented eziriyo neza kureta mizi take an example tuyonsa kufuna miza gakuruga mpanga gemiga zakuza umuribanda kazo kamwenje kitagwenda and teka kugira nti abatakatungire abashashwire za sente nibaza kutunga hanakejejo aha abantu numbashobore nitwe nitubashoborera kurunje munonga tuzaha radio every Tuesday office of the RDC nebe ya radio neyeta buri department ya district eshobora hanshongezo zana kukuzuru kwijaretse list Tuesday twatwina bashaho njakenza kureta abamizi bashobore buri kimwe abantu bajine information nkoko ino kuberi ninyenda chairman ajaga kagamba road fund kongataka yaba najigambaho ninyenda Kalema Edwin abena kikaha mzindaro agire comments ziyakora kandi ubu ni chairman wa Kagongo division ahabwe minyeto youth chairperson na ninyenda ngu yes kajire cyabuza then chairman ugarishe nubasa kubuza nibo nubasa kora comment kiragiro ngo ubuze nubasa kora comment usige chairman uhutere uje ngatagira wa mugamba ije ryo n'ikicuruzwa then by chairman wijagaruka maybe Edwin aragambe then ugaruka na hasente zenguto akagunga kama kwagira mu district yes Edwin we baro mutebekanisa wa program nko kuagamba mbanyeta Edwin Kalema kandi ndi mwebembezi omuri Banda district specifically ndi youth chairperson wa Kagongo division ngoko nkwebembere minyeto of course amisho ganje nagabanza gatandikiro minyeto challenges zimwe zitwino muri Banda ninjira like any parts nk'ezinde zihanga konkibanda the thing is escalating echa unemployment ntumanyangu na watambura street zibana kumwana mutambura street kwa meeting abantu 10 ombanti kumabo almost 8 mbaba ryeminyeto kandi abantu 8 abeminyeto wababuza ibakuza nabantu nkabatano ninga bana bakubasa kugambira cyo bakuza gukora most of them move aimlessly tibine cyo gukora takumane cyo kurataho cyona omushonga yona nayo kugira ngo chairman Happy Mayanja ombe mu byatwire na omungirizeye omukwebembera kweye natambuze ngiri yo kugira ngo muhinga umwana na nobwegesi heza n'ibintu birunje munonga abantu babuhurire kandi babukunda nabwo n'eminyeto yabukunda konka kakweza jati ubwo mwana wowe nakataka kawukona rebuka wataho umwani so tugaraka minyeto eminyeto definitely they don't have land obwegesi chairman ubwa rugamba no mwana nagenda ashoma time yahwa fre twineza university muri Banda mu na colleges time chika ushanga nagirangu takuzagaruka umuka ecama nagumu muri Banda mu tawunomo abuko mukana yagarakayo gitakana naryariyo ecara ahinge nicyo muzira ningo muzira nakugira ati roko zo mfamu obe nondebera ente zanje ningo mwana yoko mwebembezwe minyeto because ori youth leader division yon yes no tekateka ngo cyakubasa kushobora ibishobere by'imyeto niki ahenye no hondi ninyise enshonga tukuba turiyo tureba hand hona na nam program za president Museveni nango mukora RDC arahaho no shanga bakujya they are skilling youth kandi bariyo building industrial parks in different areas. I think in Imbarara there is an industrial park. As industrial park nzo target same panga zo kushanga ngo zibasa creating emirimo
omu capital yayo then kalize za government obukadde butaano yongeramu business etambule so nibatandika esente zigarakaza uburro mu ngaro ekibatahamu be batinemu skill batine experience so that is the biggest challenge we are having ekyokora muri bana but nyoni nshabaza zuru mu konkande sente zigenda zityo abukuba sente kuba kuzikwata mbaba tine skill yekintu kibaryomba zakora so government should omuri bandomu actually nyoni tekateka nomuga gwaba MP ngacyema no kutumwina ningira nti agezo ha use ba MP bitu kugira ngo kwayibari they can robe for industrial parks zirete industries zo creating emirimo ushango muri banda harimo opportunities zo kureba ezitureba kwe bari muno we bare duwe katwende na manyiro mujuni abo waha muheru den chairman abigarikira mu juni na twendera manyiro mujuni kahirize na pita muhiro ngapita ya gandra ruguto real tawa gandra ruguto so hatinda kwikirizo kagamba ahamwesho ngazo bweta sikazeda kika mwenda tukahendera yes manyiro mujuni yes we bamutebe kansa program amazina nira kan Kristo manyiro mujuni kandi ukwenda kwesimba ahantebe ya cyaro hanga wodi kujuje cyarari banda municipality nko kuwagamba ko hano abagamba ko bambagamba street ebizu byibanda tukwenda kwawukanaho n'izindi districts konke kibanda cyo kirengere na munongo mbicwe capital bumwe na bumwe eco kubanza road network nko kwabuza 1 billion ekakora na munonga rengo rwa municipality akwayo tingo ya kuchenje cha district municipality nayo kafuna 1 billion emhanda yona barabara biremu abantu babareko mbahandagaza factor being ngate yuzuro kuyagwa emhanda yona ne garketi imbuki hato yebuza abahendekire ki ngeke shongo chebirebe so hati kunojangu na road drainage channels zo kuyambe ngutezo hatiri yenzo na yagwa amizi ngarabo mufreje haze tuguma twine mahanda murungi no bakubagwire ezo eri kwingana ki echa kandi nko kumyano wanje yagamba kintu chemirimo akona kabuzi kurabira mu chairman meya kuri yaro nwe nani ngambira kugambira ba MP wano ndakorobya ibirwa ry'emirimo the trick is very simple innovators babiye musoro abakora babiye musoro na munonga kabana bino busaruni omwana yakubasa kwata mashaka gakora mmaniwa kasasuro wanogere baho abana nabasaju kwata ajukore muno byakuba ajukore mu energy narakore mu amashita ga motoka wano biya musoro nikimancha ngubaza kuyamba yihanga tusanga tukurinda amashita ga hoyima ntubasa kukoresa amashita ga nanka ga kasasuro yitu yibanda twekorera amashita gitu tucendeza hansoza aza government na yefunamu ana yatakuyo musoro na yamba habanda afune mirimo then na government atereta time batanka kusasure musoro na marwaro nembaze izo marwaro ekinde kizibu omuri bande ekiteganise na munonga award zitu no kuja ward zitu na munonga kacharange kwenda kuzwechera ni ward ye town kandi gomisho ge town wasa kusanga no bwene bwika usanga tine mizi nembera abe munonga ibura rya mizi national water ekibere kizibu omumatawu mahango are tureva yibana yoka namatawu namahango garumun gataka national water yabe kizibu president ni chimata ya West Nigeria aradisa ruwaho mumanyise national water ine kuvayizinga police zayo amizi tigine kubura mutawu ato wasanga nambara rufaru kashanga batine mizi hele center zitu nojera nguzitazo wazar vunda hele center 3 etwino municipality obwene bwika embazde kabra kongo shanga mizi gatari hata abakazi bazara bomba bahobata evyona byaba addressed we are moving a smart Uganda ekindi ensonga yobwegese amasomera gutune nikasomesa yes pwanjiri konga tigar empowered echikumara no shanga staff ceiling negamba ratio y'abana 50 amusomesa omwe kongo shanga abana bari 200 batine na musomesa municipality twine basomesa echo ni kimanya twine basomesa bokumara aliko amasomera domo tigakarebere yadi nichokorebera statement ya president najirangu BA office policy on USEs and UPEs konga toka jiho kandi batine basomesa so matekwa kutaka sente kachi ko kujya facilitating abasomesa ba private de nabana basomi konga kitari yecu abantu baza kwiciriza bazo murubona basome nkenga erwo ya father ya gambire basomere busha bafuke babusha biye mubusha and we are doing nothing so nebyo bice nibyo kwenda government addressing as far as ibanda municipality is concerned na municipality yitu ebikoreho abwacharuhanga nabana abine businesses nkabasaruni bakaye batakuba taxinga musoro kandi bakagaruka bakataxinga bakamabe buzimbi property tax yabanyinji yitwe nka abakwe musoro narayitwamine property twaganyura muki on property tax yitkusasoro akwante sente konga the reverse is not true we are not getting what we pay for nsasura taxes kongo shango muntu nubamenyisiriza bamukinga atkora nkinge nchakare kusasura cyeri zo antakora then again etindi twine kishayo muri ibanda
nka district na municipality yes kurutwine recreation center ejo recreation center hariyo mwana aruteke mwobo muri cyarhanga na mununga mujina sero ina bana bari creative bakusike binyobwa bakabireta chai sente zukurugamo mbasasura mu musoro enguto zukorwa omusente wo cyo kusasura koka twatine chai hatembere kabebe muzitwa kubasa kushaba bishai baryaho bomba jangu buri kimwe kirigi koka nebice bakozire ntusimu koka kinga bara addressing such that we can shine in our country. I thank you. wewe bari munonga manyuru w'umujuni kandi wewe bari munonga tutamhirwe nawe tutamhirwe yayagambira street no sasiro mutikezo kagamba koze shaha zatwata kandi ubu n'ikibire cya Frankfurt Democratic Change twine Karema Edwin ugunwe arwe mbere myeto mu Kagombo division twashine Ainomicha Winfred nawe umwe mu babuza kandi aha nyino mwana Godwin no mwezi wa RDC aba district ya Ibanda kandi nyino mwana Happy Habat mayanja chairman w'intebe ya Katano naza kushaba chairman ugaki mwezi yabo. Yes, one nenda kutandukana n'ekintu cy'amasanyarazi amasanyarazi ga Ibanda district ebicweke mwete bwine amasanyarazi kandi bine bwine konkanya ndakwamiza abanyibanda ngo mu rugo amasanyarazi no gwa member parliament kandi members bitu ba parliament bari bakore kubasika kurebeka ngo abantu bibanda batunga amasanyarazi. Number 2 members of parliament because the ex-officials of district council bine kujamba ko represent bakuchara kuizamu konkana basirikira abazukirwa babo mbizamo abazukirwa babo mbizamo agono gomazo twakwiza ko kabazura wa baba so okay cha kabiri mwe nazo mu education ngo kwa abantu bagamba Ibanda that's your field. Yes Ibanda omwihanga ryona last year mu education tukabata number 1 na hato mwakogo tubire number 1 kuri omukusomesa in terms of infrastructure teaching and learning wadegereza infrastructure mu masomero teaching and learning and education organization bunu kusanga ngo ibintu biri well organized omwihanga ryona kandi aha ground yes aha ground tukastamisa abana 12,15 aha bana 13 abitwagwisize nabandi 18 amasomero gitu gine first grade second grade ekitaka vuga nichoro kurebera hata our biggest cry omuri Ibanda abana bizwire barigiro mu private schools bazo mu government schools abako government schools bonire abana bizura hatune kizubu cyentebe tune kizubu cya classes zitakarebekaga ahabo kuba there is mass exodus mwe no kurugo mu masomero ga private kuzo mu masomero ga government ahabo ko yobwegeze birebeta bitebekine buruho kuzahona wagamba cyo gwegeze nabagamba chairman C5 actually is my big nicho kwato cyanje hata nawe omukubatebekanize byo gwegeze konke kizubu cyituyine nyonko musomesa nsomesa abana bahika abana bagira university abana bineza degree kokati binemero nto advertising nko bwa Paris Chiefs tutunga applicants nkabitano nkabukumi abashaho batano kubagire kusohoza abantu abayaplayingire babarya abantu rwenda abantu batano bwenu wagamba education ati Ibanda tukargo mu rubona abashome bona abagwe bona abashome bona bakone hati twine bona abashome mu masomero ga government bona baki. Number 2 nka promoting okingo mwana nyenda kugandra omuri Ibanda buri muntu wena ayine kiti cyo mwana ko promoting okingo mwana ko ngantugira ngo ohinjo mwani kandi uboyine naho kwinga byo kurya utakagenda ha mwana honka okitwenzana hata nani ntamburo mutaho kunabire cyama natandika kingambo cyo kwingo mwana nyenda kugandre abamwe basoromire kinkuba nitambatamburo mutaho no rumuntu yanya tatu cyamano katugambiro kwingo mwana naguhinga nshoromere ni ha miliyoni 10 kwate 5 kwate 10 ebyantu imbasimu ebintu byo kungambira hangwa kameron kana kwita ebyo tubyacuru abako abantu bineki binakasa yes nabacumanya ni cyo kugamba we wareba na Edwin nakigamba abantu bahinjira mwani abantu basomesa abana abo twabasomesa bahika they are not complaining amarwaro gitu burugombora actually oyireho tine amagombora 16
aha magombora 16 tuyina magombora abiri actually nashatu igorra rwenkobwa hamwe na kanyarigiri ezitine marwaro ukeza no kugira ngo nisya konka twazo submit nyiro mu government zombekere amarwaro konka gasigara 10 gona gina marwaro tukaba tuyine kizibu cyabashaho okutongana sabarwiri tukaba tuyine kizibu cyo kwibe mbazi tukaba tuyine kizibu cyo kwikaha aha marwaro bakerira tukaba tuyine kizibu cyo kurga aha marwaro bakerira okuza yabakerirwe okurgayo kare ebyo na tukabirwanisa akaza kakirumo nakace kari ahari ruhoko kusanga ngo mukazi yakuzara omuntu amwekikana munyonka kasente konka we have deployed non-uniform people basirikare ba police na naba iso kugira ngo ayetware mu nko murwire kara musabe sente amukwate buri muntu wena icyo nakisima kandi bamanya amande gututiremo twaza ahamiza kuba kwetagarwe irrigation kwiterera ebihingwa echa bishitakarebe kago muri bana hat farmers beito muri bana abo kubasa of course harumaka kuba kweta ka co-funding batungire irrigation system nombwire bwenzura nombwire bwomusana nibiterera ebihingwa byabo cyo kurebera wazo mukatere kitu ntabatwine bihimba byentondore throughout the year tuyine ubutunguru throughout the year tuyine nyanya throughout the year tuyine ntonga throughout the year ahabu kugira ngo tukatunga irrigation system ahari yabo farmers aba basaka sente ka co-funding so twagenda tukazanka industry hub ya nagamba mnywani wanje industry hub rimbara kandi bwe rimbara president Museveni akagistera mbara kandi batwaslot district batuhereza burmezi mukaga na municipality abana 20 mu district municipality nabana ba 20 mu district abona abana 20 abatashomere abarukwenda kwega kuteka imigati okubazira okutega amasoke welding okose byoma mwe bingi abana bo tubaronda kurwo mu district tubasindika abana 20 buri burmezi mukaga kandi abana bashomere batunga no bukugu hariho umwana arahari yo muri banda tukamusindika kuza kwega amasoke yaba excellent na president kwiya deputy ya industry hub yamuha miliyoni 10 na mbone umwana atandikira saruni na sima government ya Uganda hata byo nakora ki billion ibanda municipality nitunga billion emwe yo gukora inguto zayo district nitunga billion emwe yo gukora inguto as I talk dakikeje haro ruguto rwabwawa namabare konka babiri amabaro botakbasa kurabayo konka hariye cyoma ekiba kwita doza kiriyoni kirya amabare nko kureba kigeki cyinjitirizo muhandogo hariho muhanda gwa chuzi okota kubasa kurabayo abo ko n'urusozi n'amabare konga tukatayo doza iriyo ne ry'amabarago hariho muhanda tuyo gwa kafunzo muri Kijongo doza ke kuruga aharakagando doza yargabwa neza kuryo ruguto noza kurya amabare goko ezo ne ngute z'amabare hatinka wahi kabwawo wagamba kuba happy abantu bakwita wahi kachuzi yes wahi kachuzi okajota chairman witu tinku mwetegereza nabafutira amabare twakurugayo ahantu habi hatari ruguto kusahoki kusaho ruguto ahantu moto ko muntu kabi najya ngo waza chuzi ajya tini kutware mtoro 20 konkate ni mtware tano muntu nazaye mwe nabantu bashemerirwe wade namabare kwa kugwenzura ate inguto z'amabare kwa kugwa hatenzura enzura ya ihaho abko n'urusozi Rocky Mountain konka no Rocky Mountain tukateye byoma byahasemeza hati motoka nerabaho hati piki nerabaho abantu bacuzi abantu bariciri abantu bakiyangara abantu bibanda North abantu ba Kanyarigiri abantu ba Kijongo inguto zabo ziri motorebo ecyabiri kitakabuhoga kandi cyo kutangaza munonga bakatunga chairman ariko rari muri banda bakatunga chairman oba kusitama nawe bakatunga chairman ariko bazija bakatunga chairman ariko batahiriye mbaga bakatunga chairman oba kwenda bakamureba oba batakarebaga mweno waka nko muri banda omo kajoti chairman no gutinka mwetegereza mbajyangu iwo inebyawe icyo kubanza program za government nizigendo %
like any other country, like any other district, ntubatwine some challenges. But omulibanda, we are moving on. Remember, district zone igana chanana nemoti irona municipality. Situkurenga mwanya gwa kabiri. Mwenu wareba itonturra batakurenga mwanya gwa kabiri. Ima babusonye mushane. Kabare ne gamba wayerayo. Nijobali chimanyisa ngo itu turuhobeta. Nokwe turuhobeta tukumanyisa ngo twine bizo. But we are trying as much as possible. Kureba ngwebizo bebitwine. Of course government increasing the funding of the local governments to fixinga ebintu ebi. Chairman, Chairman, 2 questions. No garka. Nagarchi. Nagarchi ni tayari. Chairman, yes. I want to assure you, Uganda Local Government Association iba kweta uruga, Uganda Urban Authority Association UAE, bakastama bajirangu. This time round, ntuenda one of our own, okwesimba a national vice chairperson Western region. I was selected and I accepted their call. And I want to assure you, yes, I will present my manifesto, but what I'm assuring you and assuring the country, behind me, local government leaders, they want us now to sit on the table where the national cake is shared, to put our hands there such that we can take our share as local government. Of course, abantu bari bacheki ko national voters register omuyero buku barumuko kachini kwanda kuganda echa president Museveni chako yire echo mwene echo chechena na echo chechena na sara because ntulebya tukuri and we are ready yaba kuzomu mugongo tuzakumuzamo yaba kumutiki nza kumutiki nza kumutiki warinzire cha seki mwene katurinde cha seki seki no bache itwe kabanya Uganda power belongs to the people. Chairman si brother nara power belongs to the people oba seki gira guyete ku edito ntwenda nza kumutiki ngo mufuba tumutiki ngo miso atwebe mbere ahabwe birungi byari gukora nkabanya Uganda nkabanya Uganda mwebare munonga kumpurikiza abanya Uganda ninyamasiko ganyu Mayanja chairman w'intebe ya katano aba district ya Aibanda ninga Shibanda mumara DC nani nani usibura abantu batubera ndukusibura abantu noza kunchiriza ndabiye hakantu kache as a head of security nyinchakare twineho training y'abana abananchire ababire selected kuza training ya police so nchakare aha police itwe yibanda abana bona nipiga Baribanda district abarabiremu babire shortlisted ntinchakare shayi 12 zakasheshi babe bari Ibanda police station bachiro nibakunshanga na DPC nawe naza kubara OC station nabona buchiro kwata kandi hona ni nyongera kusima abatayari TV kushanga tumwatwerezo bwire abanyibanda mwije mwagamba ho nitwe abantu bamanye bizubu ebiriyo muri Ibanda nebirunje biriyo muri Ibanda kandi again ejininka checklist because hato mwije hato twahurira ba street amsha chairman obi kwiyahurira bagamba kwarehi nakakarumu yakanoti ngano mana anoting ntuza kukatereza mbwenu president Yoweri Kaguta Museveni waje agumeho ngo nagenda nutubonabona nkechesho ngoro ko kuchimanya atagira wa mugamba webare munonga guma Godwin umuwezi wa RDC kan deputy RDC webare munonga man Herbert Happy Mayanja chairman w'intebe ya katano webare munonga manyirwo mujuni Clifton nizina rukumiri kenya kahangura webare munonga Peter Muhirwe wa Fada cha webare munonga Kalima Edwin chairman w'imyetabwa Kagongo division kandi wabare munonga ainomikisha Winfred na nimwe mwena abahereza yo ibitekateko n'imvuzo kurabira hankuto obujobu yaba aro program yiraka nebega handeho burizoba iryo rwakana kurgashesha tukisya shayitano ezekiro kandi ahaza kwija ko kutwija hano ya chairman twenda kuja kujirobo nako hati tukija tukazo mu council hall tukakora ishengero ry'abantu imwe araganisa abantu babeno babimanya
babuzi koragiro hatuko kwana ugamba tutine project oko tutine cyo makigonchu ya amabare chachi bicho umuntu ayimerate namazima nanyizo bacasiba nchigariya chachi tari cyo umuntu ajya kiriyo koragiro tuburumuruka abantu batunzire miliyoni 2.8 ba parish development model abagurusa ka sage bakabonde abakazi batunga ka webu za grows rumu umuntu ayimuka jati nubi yatshanga zaziri wawo so ibi byo nshaka kubandi tubiganiraho ahaza kwijana ushange tuteka abantu audience binjiho kucera ababuze kireki kandi abemeze kubateka aha barugarukamu ebuzo tuye namasiko program meja kubira kari umuntu wa burijo kandi bene rutindo rwo bwita abatezi bakaruru hamwe na abebembezi bitu ubundi tokamanya Uganda ya nyesya biyo makagiri tafari eri yatekaho twatanko kwezi kusya nareba twatunga mu njura abantu mutandike kwinga abukuba enjura it's a blessing baraje enjura pango erizo umwazyo kandi ntisimira rahanga nyenda kusimira umwe n'abagumana mureba technical team mwebare munonga abare mwebare pano mwebare n'abari audience mwebare umuhereza Didier Nyakahangura mari kurungi mukama barinde mukandi nyenda kusima munonga aba hotel yatwereza aho gukora ndakabe banyabura mwe kararu mu room okay Pate. Yes, ninyenda kusima ba okay Pate View Hotel muri Banda. Thank you so very much. Okutereza ito akora program eji mbashango muri Kasuku Bufunda Division kandi bine restaurant nungi bine steam bath and sauna bine umwe bufasa Coral Gardens bine abahereza burungi parking eri kumara bine DSTV bine free wifi wabo ryaha babasa kuzana hari za TikTok na nebindi kandi mbakugira ngo buri Sunday nibaba bine buy one get one ejone ya pizza abukuriya za pizza pizza then kandi izo rwakana swimming couples mbavana bakucweraho echa gumene chweka abantu babiri muzo mizi mugazaha mwebare munonga ba okay Pate. Thank you very much, may God bless you. Kurgani nyina nani korana bo mare kurungi mukama bari